Ku yisa emahlweni hungu ra mbuyelo ka matric estudio na un'wana wa vadyondzi va ka matric ku nga Sifiso Hosana wo huma exikolweni xa sekondari xa Mafamani Nxumalo eThulamahashe eBushbuckridge eka xifundzankulu xa Mpumalanga. Sifiso u pfukile? Pfukile n'we. Loko u kala tikuma u ri la swi vula ku ri ku na swin'wana u nga swi endla swa kahle loko holobye Zaza ku vitana a ku tana wena ka nhlengeletano leyiwani ya ximfumo u titwa njhani hi sweswo? Titwa ni tsake ngopfu ku vula switsongo. Swi swo fana leswi endla munhu a hela marito fana sweswi ni tikumi ni kalanyana marito ku ti hlamusela ntsako lowu ni nga na wola a wu pimeki kahle hi ku swi komisa. So u lava ku wa swi tiva ku u pase ku tlula vanhu vo tala lava a wu tsala na vona xikambelo? Yo tshemba tani mara leswi ti kombisaka xiswona swi tshembisa tani ku ze ti kuma hi vito eka ndhawu yo fana leyi swi vula ku ri leswi hi nga swi endla swa hlamarisa swa amukeleka swa. Loko kha u dyondza kusukela lembe leri nga hela a swi tika ku ri nkarhi wa COVID laha minkarhi yin'wana a mi dyondza mi ri kaya u swi kotise ku yini wena ku u pasa u dyondza hambi swi kha swi tika swi leswi? Swa swi tika swinene hi nkarhi wa COVID. Grade 11 a swi hlupha ku a hi nga tivi ku hi ta tlhelela exikolweni swi ta lava ku ri hi tlhe hi repeat-a lembe kumbe endlisa ku yini mara mhaka ko ku va le kaya va tshamba leswaku u nga tshiki ku hlaya na mahlweni u hlaya leswi nga ta endleka swi ta endleka u na xa ku xi luza na koho if u repeat-a lembe u ta va still u na vutivi if mi ya mahlweni vutivi lebyi byi ta ku pfuna se kumeke ku ntiyiso wolowo hi pfula xikolo hakunene vutivi lebyi byi pfuna va ku ri advantage leyikulu mara ku ya mahlweni a hi kotanga ku heta syllabus ya xikolo lembe leri nga 2020 ya grade 11 so loko xikolo xi pfala mhaka ku loko xikolo xi pfala a ni zanga ni pfala xikolo ni heterile syllabus ya le ka grade 11 ku heta ka syllabus ya grade 11 ni sungula syllabus ya grade 12 loko xikolo xi pfula ka grade 12 ni va already ni ri mahlweni leswi nga nyika advantage leyikulu ku a ku va revision swa ku tala leswi ni swi endla etlilasini. Se ku hlayeni ka wena a ma va na ti-group kumbe mi vula ku mitlawa na vana van'wani va xikolo kumbe wo ti hlayela u ri wexe kaya u ti byela ku leswi ni swi endla ni ri nexe? Masiku yo hambana na ti-subject to hambana swilo swo tala swo fana na vo life sciences swi lava ku repeat-a hi koho swi tshamaka kahle se swa pfuna ku sweswo swi endla na vanhu hi ku dyondzisana hi ku pfunana ku share ti-notes to hambanahambana so swo tala ni swi endla na vanghana va mehe a hi sala xikolweni muka kwalomu ka ma 6-7 hi ri busy na swona mara dyondzo to fana na vo maths na vo physical sciences swi lava u tshama hansi wehe n'wini u ehleketa u tsalatsala ma-calculation lamaya ma lavi ngopfungopfu ku disturb-iwa so leswi fana sweswo ni swi endla ni ri yexe mara life sciences na letin'wana ti-subject a ni rhandza ku hi endla hi ku dyondzisana tlilasini na vanghana va mina. Hi swi twile u pasile so kusuka laha ku ya humelela yini u ya dyondza ku u ya endla yini? Ku navela ka mina lokulu ku endla vudokodela University of Cape Town Western Cape. Ni vona ku ri ku na ku xoteliwa ngopfungopfu eBushbuckridge ni vona ku ri ku na vanhu vo tala lava nga kotiki ku kuma ku pfuneka hi tlhelo ra rihanyo so ni vona ku ri loko no kota ku kuma dyondzo ya kahle ni nga kota ku endla ku cinca lokulu eka ndhawu leyi ni tshamaka ka yona ku navela ka mina koloko. Se ka vana lava va nga humelelangiku lembe leri u nga va tsundzuxa yini marito ya ku va khutaza? Ni nga va tsundzuxa ku a hi makumu ka misava vutomi bya ya mahlweni ende mhaka ko a hi ku swi kota hi sungula. Okay, cancel swinene kokwalaho ka nkarhi ya khensa swinene ku navela mukateko. Inkomu. Yaloyi i Sifiso a hi vulavula na yena kasi ku yisa emahlweni